Učimo se Nepali. Tema lekcije: kuhinjski pribor. Plate. Krožnik. Kocovra. Skleda. Kop. Skodelica. Mog. Lonček. Gilas. Kozarec. Tostari. Krožniček. Kata. Vilice. Comca. Žlica. Cija comca. Čajna žlička. Pulo comca. Jedilna žlica. Cokku. Naš. Butter cokku. Nož za maslo. Copostik. Jedilne palčke. Neapakina. Prtiček. Plate mer. Podstavek za krožnik. Mespos. Prt. Baro. Lonec. Ten. Ponev. Frying pan. Ponev za cvrtje. Saucepan. Kozica. Dabani. Pokroka. Ketali. Kotliček. Ciadani. Čajnik. Zob. Vrč. Tle. Pladenj. Porusne kocovra. Servirna skleda. Porusne comca. Servirna žlica. Cutting board. Deska za rezanje. Bokracilni upokoren. Lupilec. Kodukos. Strgalnik. Fetni upokoren. Žlica. Spatula. Lopatika. Dadu. Zajemalka. Cinta. Klešče. Napne kop. Merilna skodelica.
Napne comca. Merilna žlica. Canne baro. Cedilo. Canni. Sito. Baking tray. Pekač. Baking dish. Posoda za peko. Misalne kocovra. Skleda za mešanje. Belen. Valjar. Oben ponza. Kuhinjska rokavica. Apron. Predpasnik. Bansa kotovlija. Kuhinjska krpa. Nundani. Solnica. Moris dani. Poprovnik. Jar. Kozarec za vlaganje. Can opener. Odpirač za konzerve. Bottle opener. Odpirač za steklenice. Baking dish. Katne board. Cinta. Želite zavedno ohraniti te besede v spominu? Obiščite Flaškarluna.com ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.